Ki sa ki yon SNAP CSA? CSA vle di, agrikidzi ki sipote komunote an. Yon SNAP CSA permet ou inskri pou yon abonnement nan yon ferme lokal ki servi ak benefis SNAP. Pou legim ou swa fwi. Ki jan li fonksyone? Le ou rentre lan yon ferme SNAP CSA, wap resevwa yon porsyon nan manje ferme nan grandi. Yon relel patsi CSA. Chak patsi CSA diferent selon ferme ou chwazi an. Sa yo ka gen legim ou swa fwi diferent, mwa aktivite diferent, kote ak lep ou kolekte diferent, ak fre mensyel diferent. Ou ka chwazi ferme ak patsi CSA ki pi bon pou ou, le ou inskri sou internet sou dtafinder.com. Ou dwe inskri davans, yon mwa avan ou komanse. Ferme nan pral examine deman nou. Le ferme nan aksepte, ya fe ou konen premier jou ka jwen patsi CSA ou an. Ou pral genye manje pou chak mwa ou te inskri an, sauf si ou anile. Ki jan pou mwen peye? Chak mwa ou patisipe nan SNAP CSA, yon paiement abonnement chak mwa pral otomatikman chaje sou kat IBT ou an. Nan jou ou resevwa benefis SNAP ou yo. Si fem nan patisipe nan program Healthy Initiatives, ou swa HIP an, HIP pral fè l'ajan ou depanse nan CSA an retourne direktman nan SNAP sou kat IBT ou an, jiska $40, $60 ou swa $80 selon kantite moun la kayou chak mwa. Ki jan mwen ka jwen manje an? Ou pral pran pati CSA ou an lan kote ak le ou te chwazi, le ou te inskri an. Kote pou pran li ka petet ofri nan fem nan yon komunite lokal tout pre ou swa kek vande ki ofri livrezon. Ak pi fo fem yo, wap vin pran pati CSA ou an chak semen pandan ete ak oton. Ken kek fem ki ofri lek kolekte pou CSA sou yon ore diferent, ou swa mem pandan tout ane an. Mande fem nan si ou gen nepot kesyon. Pour apprendre plus sur SNAP CSA, visitez mass.gov/SNAP.